Malume njengoba uthola isitori somntwana nangu esivisa ubuhlungu kangaka nitheni manithola ukuthi umntwana lo uyachaza indaba yakho ukuthi ngesikhathi esithize ngiba abantwana labasuke ngemva kwecamera ngicela nisuke lapha aba-chief bayengale ya nitheni nasele nithola indaba enjengale ukuthi vele umntwana uyachaza ukuthi ngeminyaka ilingana ku-14 years edlulileko kahle ngula and uthi bekanandra eza ngapha avakatha bengekho ukusola okuthize njengoba nimbona ukuthi mhlambe ekhuleni kwakhe benimbona kumuntu onjani namkhana nasele niyithola ngalesi sikhathi saka 2024 kuyini ekufika emicabangweni wenu? Ya mina ngizwe ubuhlungu khulu nangitholako nakayichazako lapha mshana Sunday usondaka nakafikako. So ithe ngokungizisa ubuhlungu ngadlela engizisa ubuhlungu ngakhona ngacabanga ukuthi mhlambe kube ngithole ihelebho immediately mara kwathola ukuthi nangifuna ulwazi ebantwini mhlambe like abomakhelwane nalabo abaseduze but no man kose umntwana lo athome eclinic aqala before ungathola isizo and then kulake bangithumele abaziwe bangithumela ku ithini le company yenu ya identical force ukuthi no la ungahelebheka khona kungikho lapho then ngakho ke nibone ngizame ukuthi ngithole inamba yenu and then ngizama ukunifonela ukuthi no can ngizame ukuzongibonisa this thing ebesimlindile mara ngathi ikhuluma yakhe khona ngathi ngedlulile kwasazi ngoba ngilampore sichaza nje. Okay, ngibawa asondele ngibawa usondele sisi ngibawa ukuthi ukhuleke ukuze ekugcineni kwelanga kwase sithole into ezokhona ukusihelebha nathi kusasa sithi masele silanda umuntu simlande ngento esazi ukuthi si 100% strong ngayo yabo ngibawa ungahlala phansi ngoba amadoda amaningi bayathi ukuthi bangejele babotshiwe ngento engakayenzeki uyabona ekugcineni kwelanga kose sithole amaqiniso ngamahlangothi wonke. Okay, njengoba nithi sesinibuya eclinic manifika eclinic batheni kuwe or mhlambe wena ukhona mhlambe umuntu ohlekisana naye ngecadi namkhana kuyini mhlambe ekhe kwenzeka useselithiti namkhana ubaba lo nguye wakubreaka ubvijini namkhana kwenzakalani? Ubaba lo nguye owangibreaka ubvijini eclinic abathe batho sovule icala zange basicheke ngoba batho ufakazi omningi bulahlekile. Ngitsho khona ukuthi ubutshitshi bona sisekhona namkhana bekusele akhona umuntu ozwana naye ngecadi? Ngabreaka nguye ubvijini bese wabakhona omunye bese uzwana naye esikhambeni kwesikhathi? Yeah. Okay, bengifuna ukuthola kulelo hlangothi lelo ukuthi 100% sure kangangani bonyana vele wakudlengula ngoba umuntu onihlekisana naye lo wangibuza ukuthi ngiseseyitshitshi ngathi iya wathi uyongibreaka ngathula wathi bashona ngathi uyongibreaka wathi nginamala angisesengile ilvijini ngathoma lapho ukuzwisisa ukuthi nanoma kuthiwani ubaba lo nguye umuntu owangidlengulako. Nanoma kuthiwani ubaba lo nguye wakudlengulako? Iye nguye umuntu owangibreaka uvijini ngoba akekho omunye umuntu ekhe wazama ukungenza into efana nale. Uthoma ukuhlangana naye sikhuluma ngeminyaka ngiyiphi iminyaka leyo la khona uthoma ukuhlangana nomuntu wakho? Ngina last year 16. Which is last year? Yeah. Okay. Ngibengifuna ukuthola lo omunye amchazeleko. So wena uready ukuthi uyomtshela lo baba straight? Ufuna ukumface straight umtshele? Awumsabi or mhlambe ayikho into enibanga kwenayo mhlambe okukwadise ngayo mhlambe waba wa something or indronyana ethize and then kwafikelela la ekutheni mhlambe akayifikeleli into oyifunako then wathi nongcono ngiyenze so why bagqokise into ezibathu namadlozi? Lona idlozi enginalo mara into engangithwenyi khulu lo. Babukeli njengoba ngitsho ogcineni ukuthi into ibaluleke kakhulu mangabe mhlambe iba nofakazi manje njengoba sitsho ukuthi siyombuza ngoba ngaphakathi kwayo nasithele sithi sokuvula icala le rape engifawa ningizwe ningizwisise ukuthi icala le rape libereka ngofakazi mhlambe ngoba amaphoyisa namkhana umthetho umuntu onjengaloyo nangayisemani afike ayiphike siyokusala sisepepeneneni. Niyangizwisisa? Siyokusala sisepepeneneni naye kusasa ngaphinda ayijike indaba athi mina bangithomelela ngerape
bezile or singafika sikwatile sifike lapha senze okhunye uthola ukuthi into njengaleyo ayisenjalo. Niyazwisisa? Njengoba ngitsho bonyana akhe siyeni siyomuza ukuthi ureact kanjani ubaba lo. Nyangizwa? Siyombuza kokuthoma, siyomcala ukuthi i-reaction yakhe isikhombisana. Umuntu into ayenzileko iyomveza egcineni kwelanga, uyozikhombisa ngezenzo zakhe bonyana vele uyenzile. Singathi masifika lapha sithome simbuze athi ngiyaxolisa nami bengazi ukuthi ngiyenzani. Then-ke already sesinobufakazi. Niyabona? Aha-ke. Mina bengisele ngibawa lo munye engithize ngathi sizokutholana naye. Ukuphi? Lo ndiphezulu. Ya, sondela mfo. Yeah. Ungasondela. Sondela.